Bana bahumugisha bajya bayikora. Twiyegereje ubuyobozi bw'amahoro. We welcome the leadership of Mahoro kuva ku rwego rwa federal. From the federal level. Ubuyobozi bw'amahoro Phoenix. The leadership of Mahoro in Phoenix. Reka dusabe president wa board na president wa komite. We welcome the president of the board and for the committee to stand up so that you can see them. Ndetse na President Douglas. Even President Douglas. Na President Desire. President Desire. Uhagarariye Mahoro ku rwego rwa federal. Who is here for Mahoro on the federal level. Reka dusabe na mama Tasha haguruke. We welcome Mama Tasha as well. Afite umukingi ukomeye w'abamama bose baserukiye. He has a big responsibility for women. Reka dusabe Vice Chairman Bizimana guhaguruka mu izina ry'abarwanashaka bose. We welcome the Vice Chairman for abarwanashaka on the federal level. Banyakubahwa abayobozi mwese turi kumwe. Dear leaders, you are here. Turabashimiye kudutegurira uyu mwanya kugira ngo turire. We thank you so much for preparing this time. Turire so that you can cry. Turebe ku bwonko bwaba busubira ku gihe. Hari igihe kigera ku muntu kumva agonze igikuta pe. Because this is a very hard moment. Ariko ubu nibwo umwanya mwiza wo kuza tukaririmba tugasenga. But this is the time we can come to pray and to share news so that we can have peace. The Bible says, news. Tajani mwanya munini uyu munsi kubera ko hari ibikorwa bibiri turakora ibikorwa bike. Today we will do a few things. Ndagira ngo duhite turarika. We will welcome umuyobozi wacu Vice President. Our leader, the Vice President. Kandi akaba ari umuyobozi rw'abarwanashaka. The leader for abarwanashaka. Tubabona hari ko amasaha yabo menshi bayamara muri Kongo. He lives here, but he spent more time in Congo. So we welcome you. And we got to thank this man. He did a lot of work. Day and night. And there will be a time where we will talk about this in detail. God bless you. He wants to tell us news. And we will tell you what is going to follow. Good evening. I've been living for a long time. This is the first time I feel this pain, kind of pain. People who know me very well, you know I lost my siblings. But this is the first moment I can feel the sorrow, the kind I'm feeling now. But I tell you sorry and be strong, everyone. All the families, everyone, everyone in his level. This is like one organ, like they can cut you a leg or the arm. But be strong. I was maybe very young, I can't remember. I can learn that people were very sorry, they have a big sorrow. The day late Nicola died, I was with Colonel Mukalai and Zondo. I was seeing that even if he died, we are still with a strong man. When Lete Gakunzi died,
twari turi kumwe n'abakoloneli Elias, turi kumwe n'abakoloneli Safari, n'abarete Masunzu, murumuna wa Pastor Tarsisi, the young brother of Pastor Tarsis. Tukabona turi kumwe n'abagabo. I was seeing that we are still with a strong man. Ariko ubu nyine now ninkaho baciye umutwe hagasigara igihimba. It looks like our head is decapitated. Rero ndabahumurije cyane. Very be strong. Uyu mugabo twabuze, this man we lost, ni umugabo wari Rukundimana. Is a man called Rukundimana, a man who loved God. Yari rukunda ubwoko. He was a man who loved his people. Yari rukunda igihugu. He was a man who loved his country. Ubwo nibwo bwari ubuzima bwiwe. That was his entire life. Rero ndabashimiye kuko, and I thank you so much, cyane abamama mwabyaye intwari nkuri, especially women. You gave birth to a hero. Apotre Gitwaza nkunda kumutegera. The Apostle Gitwaza said, yaravuze ngo hari abamama baza babyara cyangwa se ababyeyi baza babyara umuntu. There are women who can give a birth to one person. Abandi ngo bamara bakabyara igihugu. Some other women can give birth to a country, a nation. Uriya mubyeyi yabyaye igihugu. The mother of Rukunda gave birth to a nation. Hahiriwe ababyeyi babyarira mu mubyeyi. Happy are the mother who gave birth to that man. Iyo ntwari turayishimiye. That hero, we thank him very much. Kamvuga ibintu bitatu yaduhaye. And I want to tell you 3 things he leaves as a legacy. Ikintu cya mbere yaduhaye urukundo. The first thing, he left a legacy of love. Yaradukunze kurusha ukuntu yikundaga. He loved us more than he loved himself. Kandi akabivuga. And he was saying it. Kandi yamara akabikora. And he was doing it in practice. Mu kubikora naho yabikoze mu buryo butatu. And doing this, he was doing in 3 ways. Yafashe umwanya wiwe wose ukungana arawuduha. He gave his entire time and he gave to us. Afata ubwenge bwiwe bwose arabuduha. He took all his intelligence and he gave to people. Urebza amadubu asize hariya kuri iriya misozi. If you see strong heroes he live over there, niho wokwemera ko ubwenge bwe bwose yabufasha arabubaha. That when you can understand, he invested all his knowledge and his intelligence in those people. Urebye izi mpunzi zose ziri aha n'iziri muri Canada n'iziri muri Australia. See all these people who are here as a refugee in Canada and Australia. Natwe yagaza arenga akaduha ubwenge turino akatwumvisa ko turi abantu. He was going beyond and give us knowledge and intelligence everywhere we are. Ikiruta byose, more than everything, aduheza ikiguzi usibye Yesu wavuye mu ijuru yatanze cy'ubuzima bwiwe. Price of giving his own life. Aduha ubuzima bwe. He gave us his life. N'ikiguzi kinini cyane cyo kwitanga kugeza kugeza. This is the highest price you can pay to show love. Uwo mugabo turamushimiye. This man, we are very grateful for him. Ikindi kintu cya kabiri yadukoreye. The second thing he did for us. Yatugaruriye icubahiro ababembe n'abapfurero n'abashi n'abanyintu baratwatse. He brought us honor back among other tribes, Babembe, Bafulero. Papa wa Aaron yari asigaye ku musozi wenyine. The father of Mr. Aaron was living on one hill by himself. Abana bose baragiye. All his children was gone. Abuzukuru bose baragiye. All his grandchildren were gone. Hari uwatubwiye ejo aratubwira ngo inka zose zigigwa n'abashi bakavuga ngo ku kiraro cyo kwa Bisimu. All the cows were belonging or named by the name of Bisimwa the Bashi. Tekereza imfura nka Mbasha. Imagine a man like Mbasha. Wari uzwi mu mibunda akamenyekana mu minembwe akamenyekana muco hagati. Mibunda minembwe muco hagati. Ikiraro cyo ntibakivuge bakavuga ngo ku kiraro cyo kwa Bisimu. People were not saying his cattle to belong to him. Baradusuzugura uko bashoboye kose. We were very despised more than anybody else. Uriya mugabo ngo agere hariya harugura tugarura icubahiro. When he went back there, he gave us honor again. Please clap for him.
ikintu ca gatatu yaduhaye, the third thing he gave us, yambuye igitinyiro ce. he gave us his authority. Agiheza ubwoko. He gave it to the people. Muza mwumva amaudio y'abantu ngo bananiwe kuryama bari Buvira ngo Makanika arabasanga aryamye mu bijabo cyangwa aryamye gakangara. You can imagine how people were so scared to imagine Makanika will come to attack them several kilometers away. Ico gitinyiro. The way they were afraid of him, he gave to us. Reka nshimira abarwanashaka. I want to thank our Gwanashaka. Please, they can stand so that you can clap for them. Everybody who is not ashamed to be Gwanashaka, please stand ndashimira missionnaire Charles turabana. I thank you, missionary Charles. Kandi ntibizabimubuza kuvuga ubutumwa. And this never prevents ntabwo bimubujije kuyobora amatorero sharing the manini. gospel and leading big churches. Imana ibahe umugisha. God bless you all. Uyu mugabo yagaza tubwira, this man used to tell us, iyo yaje kutuganiriza, when he was speaking with us, akatubwira ngo he was saying that ngo bari abana bari kumikira ngo twe turi kumikikira, all these children who are there taking care of the people, ngo turi inkamwa, we are like a cow that give milk, ngo naho mwebwe and you ngo muri impogazi mwarasuhuye. You are like the cow that are not giving milk but that are somewhere else. Yaradukundaga mu buryo ntobona kubabwira. He loved us more than anything I can tell. Yaratwubahaga mu buryo ntobona kubabwira. He respected us more than the way I can tell you guys. Turabashimira kuko mutataye uriya mugabo mu nzira. I thank you so much because you didn't leave him by himself. Hari abagabo tumaranye imyaka 6. There are men we were working together for 6 years. N'abagore and the women. Kuva iyo myaka 6 yose from all these 6 years, baza batanga ziriya $20 wewe zakunaniye. They give the $20 every month. Bamara bagatanga $100 buri kwezi cyangwa 50 buri kwezi. And they give plus $100 or $50 every month. Kandi hakaba iyo barwanye. But sometimes when they fight, tukavuga ngo ubwo barwanye buriya baguye umwe areka twongereho special contribution. Because they did fight and come safe, let's make a special contribution to help them. Imana ibahe umugisha. God bless you. Kuva umunsi uyu mugabo ahaguruka Walikale. From the time this man left Walikale, reka mbonereho no kubwira bajye baza babesha. Let me tell you so that we can tell the truth from those people who lie. ngo n'u Rwanda rwamwohereje. People who can share lies to say it was Rwanda that sent him there. May God forgive them, otherwise God can punish them like Cain. Uyu mugabo twamuhagurukije Walikale. This man, we asked him to leave Walikale. Agenda Kinshasa yakreye dossier yatwemereye kuko agiye Kinshasa because he accepted to go back home. Harandi makoroneri n'amagenerali bamwe baturiye amafaranga bakajya 5,000 bakajya 7,000 ngo tubanze tubaheze twimura imiryango yabo. And they were giving us a very tough condition, but they didn't go. Waratubwira gusa ngo ikintu nkenera nitike. He just said, all I need ibindi tuzobivugana nashitse is one thing, and after we will talk about the following. Akreya dossier yo kugwara agenda kwivuza Kinshasa. He created a case to go to have ageze Kinshasa bamushugurikira passport iwe n'ama escort y'ababiri. And they made sure they give him a passport, him and his bodyguards. Badafite imbunda, without a weapon, bambaye gisivile, and they were wearing the civilian muri clothes. Corona na maske, and there was Corona time. They indege Kinshasa nk'aba diplomate, they took an airplane from Kinshasa like tourists. Bitura muri Ethiopia Addis Abeba. They went to Ethiopia and Addis Abeba. Bava Addis Abeba bitura mu Burundi. From Addis Abeba they went to Burundi. Abazimu baba bamwe bazabesha ko banyuze mu Rwanda. Ninde wari wakwiye mwamwishuriye muri mwebwe? They are liars.
kugeza igihe yageze Kageregere until they went home through Kageregere nta mbunda without one weapon. Iwe na Bagaza na kapiteni musore bapfanye mu ibomba the man who died with him. Naho Bagaza yapfuye mu gitero cyo mu Kamombo wa munsi bica Colonel Yahunde. And another one died in Kamombo when Colonel Yahunde died. Rero aba bagabo b'abarwanashaka n'abagore Imana ibahumugisha. Abarwanashaka, women and men, may God bless you. Ku kindi cyumweru apana iyi Sunday yashize yindi. The previous Sunday, not the last one. Sinamenye ko kwaro kudusezera. I didn't know if he was telling us goodbye. Ngira ngo Douglas ari hano niwe Douglas na Olivier nibo bantu bo muri Arizona twari turi kumwe nyine muri komite. I was with Douglas and Olivier from Arizona when we were talking to him. Twakoranye inama kuva saa moya z'igitondo nabyukijwe na telefone. We had a meeting with him from 7 a.m. Abandi barabyuka baroga baritegura bagenda gusenga. Amateraniro agera hagati tukiri mu nama saa 5 n'igice za kumanywa. Until 11:30, we were waiting with him. Amasaha 5 n'igice aha yadushimira ibintu twakoze. 5 hours and 30 minutes. Aha tubwira ngo tugiye kwinjira mu ndi murongo umere gutya. He was saying we want to go to another level to work for the people. Kumbe ntituzi kuko kwaro kudusezera. And we didn't know he was ya mafaranga yanyu mutanga. He was so grateful for the money mugabo yagiye anezerewe ko tutamutaye ku rugamba. He went very proud. Uriya mugabo yagiye azi ko tumukunda, twaramubwiye ko tumukunda, yarabizi. Knowing that we love him so much. Adusigiye umukoro. He left us with an assignment. Icomba. I wish. Kandi Imana izampa umwanya. I wish God can give me time. Nzogere mu mago yanyu. So I can come to your families. Nimba utari igipinga c'ubwoko. If you are not an enemy against the people. Tuzomanika ino foto mu nzu akurebe n'ibyo so that we can put this picture in your house. Akurebe ibyo uhayikorera ubwoko. He can see what you are doing for your people. Akurebe ibyo uhawutekerereza ubwoko. So that he can see what you plan for your people. Nimba tubabaye koko. If we are really sad, dukora ibyo yasize yataye mu nzira. We need to do the assignment he left. Hanyuma amakuru bambwiye kuvuga. Okay, the news I want to tell you nuko afande yishwe na leta ya Kongo. That this afande died by government's attack. Ya leta benshi mwumva birirwa baririmba ngo n'umubyeyi wabo. People call our parent. Niyo yamwishe. That the government that killed him. Uko niko kuri. That the truth. Ukuri kumeze nko kumbwira ngo nitwa Bizimana. The truth like telling me my name is Bizimana. Reka nkubwire uko byagenze. Let me tell you how it happened. Drone yahagurutse Kisangani. The drone left the city of Kisangani. Kubera kuko Noro yose ifunze mu kirere. Because the entire region of North Kivu was closed in the air. Nuko wenda turaba civile tutaza tumenya. Because as a civilian we cannot know details. Bariya nabo byabakozeho ari amadrone. But those people also were affected by those drones. Uyu mubabaro dufite. The pain we are experiencing. Niwo mubabara abantu bo muri Noro natwe twabanye n'abandi. Twari dufite umunsi Colonel Castro after. In North when Colonel Castro died. Colonel Castro niwe wari ushinzwe intelligence yose ya M23. The intelligence of the M23. Drone iraza. The drone came. Ibasanga bari mu nzu. I found them in the house. Iramurasa arapfa. And apana n'abandi benshi. With so many other people. Erasto warayibaye guverineri wa Nord Kivu. Erasto, the actual governor. Imushwanyaguza ukuboko kw'iburyo muzamubona ko agira ucya n'imoso. Yambaye ikintu. Was crushed. Ni wa munsi. Nabo babishakira ubushobozi babishakira icemezo. And they tried to find a measure to prevent those things.
to close the air. Kubera ko drone itari kuva Kisangani ngo inyure noro ihuruke muri side geri wacu. The drone could not go through Kisangani because of the closed air. Iragenda inyura za Manyemiza guhuruka za Rugezi. Manyema and went home. Rugezi. Barayumva. And they were able to hear it. And when they heard it, he told the people, go to hide yourself in the house. Everybody went to hide. And they came through Runundu and went to Gawera. And they wait another time, they heard it coming back again. And it passed again. And they thought it is gone now. He was at the time he opened his phone to see the messages. It was at the time the bomb fell on him. And he died as an individual. And the people who were around his bodyguards, they came to help to rescue him in the house. And that drone came and hit all those people who were trying to help him. That's how this man died. And after 30 minutes, General Masunzu yatanze raporo kuko yishe abakoroneli 17 b'abanyamurenge kuri Telegram. That he killed 17 officers b'abanyamurenge. N'ama escort y'abatatu. And their bodyguard 3 of them. Bose bakaba 20. And they were all together 20. Niko gutangira guharura abandi murabizi byo mwarabibonye murabyumva no ku ma YouTube. To enumerate, to give the number of those people. Atanga raporo muri eta majoro. And he gave the report atanga raporo to the leader even in the presidency. Abantu bakorera Masunzu hano. The people who work for Masunzu nibo bantu bapostinze ko Makanika yapfuye natwe tutarabimenya duhorayo. The people who did post Makanika is dead before everybody knew. Kubera ko drone zitibura ibombe yarangiza kanafotora nico yakoze. Because the drone can send a bomb and kill somebody and take a picture of the person he killed. Rero uyu muzeyi yaragiye ajana n'abana batanu nawe wa gatandatu bijya babesha ngo 20 ngo 40 ingahe ayo niyo makuru y'ukuri. This man died with 5 other together. 6 people died. Nta mukoroneli bajanye. No colonel went with him. Yajanye n'ama escort abara ama escort babika. He went with the people who were his bodyguards. Captain Musore na Patrick. Captain Musore and Patrick. Mu nama yani posho mwabonye umurongo bagiye mu nama n'ifoto bifotoje ya nyuma. And the meeting, you can see when they have a meeting on Saturday and the picture they had for the last time. Nibwo yari yafashe wari chief escort we kuva kera kose Captain Musore. It was the time he took his chief escort for long time. Muri yo nama nibwo yari yamugize komanda batayo ushinzwe batayo ya eta majoro. In that meeting he was appointed the head of a battalion. Nibwo yari yafashe Patrick amuhindura ushinzwe intelligence ya eta majoro. And he took Patrick, he assigned him to be in charge of intelligence. And his 3 bodyguards. Hakomereka abantu batatu. And 3 people were injured. Ubucafu bababesha hari hirya. All the dirty stuff, news, lies they tell, don't follow those. Ku minsi 15 kwa gatandatu. On the 15th on Saturday. Niwo wari umunsi hari hashize cyumweru yavuze kuko bagiye gutera nk'amadubu. It was the week he announced that we wanted to attack like birds. Muri iyo nama nibwo yapanze runo rugamba rwaraye rubaye n'uruzokurikiraho. The time he planned for the attack that took place after his death. Yapfuye na gatatu saa 4 za mu gitondo. He died on Wednesday at 10 a.m. gutangira kurwana nk'amadubu biba ninjoro. And to fight like bears started. Abari gutera muri Runundu bari bahari babizi. People who were in Runundu were aware of the plan. Abari gutera brigade bari bahari. And the people who was to attack the brigade. Abari kuja mu Mikenke n'abari kuja hehe. People who were planning to go to attack in Mikenke. Rendezvous kwari guhurira Buvira. The appointment was to attack all those areas to meet in Buvira. Arangije kwa gatatu saa 4 biriya. And after that, before that, at 10 a.m. he died. Habaye kwa gatanu on a day after his death on Friday. Mai zinuka iri epfo za Rugezi.
The my groups came from Rugezi. Zitera ahantu bita Nyagishasha mu They makungu attacked yazi. in Nyagishasha. Many people know the Izindi place. zitera hitwa mu Biziba. Other were attacked through Biziba. Abo kuri Runundu batangira kurasa. And people from Runundu started the sharing. Nibwo ya madubu kubera agahinda n'umubabaro wa sebuja. And those bears, because of the sorrow from their chief, Bavuze ngo enough is enough. they said enough is enough. Bakora ibyo bakoze. They did what you guys learned, what you heard. Uyu munsi Today, bateye ahantu hatatu. they attacked 3 places. Ikintu kibabaje. What is really sad, Umuntu wateye mu Karumyo none the person who attacked through Karumyo, ni umuhungu w'umunyamurenge. it is a young man Munyamulenge. Mwumve ko umuvumo. Can you imagine that curse? Bakecu ntimukinavumana ahubwo mubavume. Okay, you women, can you curse those people? Gusenga nimba byarabananiye. If you can't pray, Ukunti mwobacira ya macandwe muzamucira mabi. Can you curse them, the bad curse? Cyangwa tubasabire bakizwe nyine ntakunze. Or maybe pray so that they can be saved. Bateye mu Karumyo. They attacked through Karumyo. Abari bavuye munsi ya zero kumugwitsa nkuku batera People from Gwisankuku were batera ku biraro mbiri bashaka kuza mu nkambi yo mu Mikenke. To come to the camp of Mikenke. Bavuganye n'abandi bavuye mu Gipupu n'abavuye mu Mibunda. After planning with people from Mibunda and nabo batera baturutse za Marunde and they attacked from Marunde and Mibande. Intambara amasaha menshi. It was a fight for several hours. Kuba bose bahunze. But before the evening, they were all defeated. Imana baho umugisha murakoze cyane. May God bless you so much. Mukomeze mube Continue to abakozi b'ubwoko n'Imana beza. To be strong and good servant of the people. Dukomere cyane. Ariko tunasenge cyane tubigira urwenya kuko birababaje. Ariko fandi yari yariteguye. Nge navuye i Bugande 2017 mu kwa 10 yarasezeye abana babo mwumvise ariko ababwira Ruremesha harabamuzi ni mwene Mwambaza yaramuhamagaye amuha abana bwe ngiye kurwanira ubwoko nimbaho namahirwe nintabaho muzamenyera abana 2017 nge narababonye ibyabaye yarabyiteguye n'amadisikuru ye menshi mwarayumvise. Reka dukomeze gahunda ariko dutekereze cyane. Vice Perezida ibyo avuze arababifata nk'urwenya ariko sibyo. Ufite akaga gakomeye. Mu bantu bapfanye na Fande si we wenyine, mwumvise ko bapfanye n'abandi bantu 5. Hari umwe ufite umuvandimwe we uri hano Mbangutse, katuguhe umwanya muto iminota 5 gira icyo tubwira. Mbangutse kandi bose turabunamira n'abandi bose bakirimo bitanga. Mwiriwe neza. Uyu munsi ntabwo narinze ko ndi buvuge kandi koko ntabwo ndabyitegurira kuko ndi kumva mfite intege nke z'umubiri ho gato, ariko wari umwanya mwiza kugira ngo nicare ntegere ibyo muvuga kandi byari bimereye neza, ariko kuba mumpaye umwanya muri iyo okaziyo yari evenema yateguriwe ku bwa general, ariko kuba muvuze yuko n'abandi bose bapfanye twagira icyo tuvuga, ubwo ndabashimiye rwose. Mu minota 5 mwampaye nta byinshi ndi buvuge, ariko ndabasaba yuko undi munsi nibyakunda wenda maze no kwiyegeranya muzongera mukampa umwanya.
uriya mubona hariya yitwaga Ruboneka John, ni mukuru wanje, niwe nkurikira, ariko ku batuzi twari nk'amahasha. John yagiye ruguru avuye i Nairobi, ariko icyo gihe ni mu rugo bari batubwiye ati muje inama murebe umuntu waza akadufasha kuko turi mu bihe bibi, twebwe mu rugo naho bita mu bikuba. Icyo gihe abapfu rero bahora baturagirira mu rurenge, bari bazanye inka bavuga ati ibintu bimeze nabi, mwahora murabira ariko ntidushaka ko ibintu byanyu bitugwaho. Ubwo umusaza atubwiye ati nimushakire umwana umwe aza mfashe, birangoye kubera ubutwari bwiwe, iwe aritora ngo iwe azagenda. Araza ashitse mu Rwanda, bihurira n'inka zacu zanyazwe. Abari mu Rwanda baramwinginga ati subirayo, ntacyo ugiye gukora ruguru. Aranga atereka ngari Bujumbura basi atuvugishe natwe. Araza ngo ashike Bujumbura atubwira ati sinshobora gusubirayo ntageze ruguru. Iki nicyo gihe cyiza cyo gushaka gusura ababyeyi kuko bari mu bihe bibi, nimureke ngende shikeyo. Aragenda shikayo, ahurira nawe deja hariyo na timu ya Android yari iriyo deja, irimwo n'umuvandimwe wacu witwa Nkiriho, ku bamuzi yari umugabo wa mubyara wanjye. Kuva icyo gihe John yarakibara. John ntabwo yigeze akora igisirikare, ariko kubera ubutwari bwiwe apfuye ari estruwa wa brigade. Twavuganye n'iyinga gatatu, twavuganye saa 2 za mu gitondo, numva ku cyombo karavugana n'undi muntu amubaza ngo ese kwa yumva amasasu muri ndobo, numva waramubwiye ni katanyamazi yazihunga zonyine. Ubwo hari ku cyumweru mu gitondo, ndaza ngo shike mu rugo, hariho umushuti we witwa Charles anohereza amafaranga ngo nohereze John Dudu. Bituma nsubira kumuhamagara, twatuza gusenga, tugenda twatuvugana, narinje gusenga. Hanyuma habaye mu ijoro ryo kuwa Mungu, nicyo gihe naherutse iyo mu ijoro aranandikira ngo bagiye mu nama igakangara, ngo bafite inama y'abaofisiye. Kuva uwo munsi sinongeye kumubona, ariko nahise ntangira kumva absence yiwe muri njewe. Abo duhora tuvugana barabizi, baguma bampamagara nkabwira ati nabuze John. John yari afite telefone ya WhatsApp, akagira n'indi isanzwe. Nari naradownloadinze app yitwa Revolution kugira ngo aho mukenereye hose nzoza mutora. Nukuvuga ngo inza kumva kwa gatatu yuko drone yarashe, ndavuga twari kose John ntagihari kuko ntitwari kumara iminsi 3 tutavugana. Turabaririza baravuga ngo ntiyarahari. Habaye mu ijoro rya kane, Job aranandikira ngo intambara yatangiye mu Minembwe. Ariko gusa numva mfite video ya John kubera iminsi 3 tutavugana, numvaga ari nk'umwaka. Mbura umutekano. Hagiye kuba saa 6 zibura, mbona banandike message ngo bamaka message gafuadinze kundi wanditse kavuga ngo Dabzuru ngo arawumiye cyane kuko bamwitaga Dabzuru. Hanyuma ntabwo hakisa bahise bavuga ngo ararangije. Ubwo hari nka saa 7 z'ijoro ryo kuwa kane za hano. Murabyumva, ariko nubwo nari nsimzeho gatoya, igihe afande Makanika bamutubikiye twese, nababaye byose numva ngo kuba barakwarangiye. Ariko bamaze kumbikira uyu muvandimwe, numva indi kushe yari isigaye ntarizi ko nyisigaranye, nayo numva igezweho. Muri make ndikumva narangiye.
ariko ikintu cyakomeje gusumba ibindi byose dukomeje kuvugana tukababwira ati mugerageze muduhe ifoto basi y'umurambo wa John. Ndashimira abantu baruguru badufashijemo. Ejo Dabuzuru baramushinguye kandi bamushingura hafi y'inzu yiwe yaraheruka kuzuza y'amanjanja irundu. Abenshi barabibonye biri kuri channel ya Umoja TV. Uriya niwe bariko barashingura ejo mu kagoroba kejo, ku buryo nako nifuza ngo bananereke naho yababaye byibura ndebe n'igisebe ciwe ariko baranga. John yagiye agira ibibazo wenda ni mu mwanya nzabivuga byose byo mu buzima bwiwe, ariko numvaga nosangira nawe mu mubabaro. Navuga ngo ngashaka kumenya basi bamaze kumurasa ababara umwanya ungana ute, kuko kanumvaga ko bikunda no mufasha kubabara ntababare wenyine. Ariko igikuru nuko aruhutse kandi yashinguwe n'abavandimwe twese turakomeye. Bire ikirenze ico rero mu muhanacu mu bikuba bongera batubikiye undi mwana wa data wacu nawe ruboneka John ya Rwatito, uwo wundi nawe yari umuhungu wa Mushoshe wo mu bikuba, ubwo nawe ni data wacu. Noneho bihuriyana n'abayikinya numva ni bisanzwe, ariko mu muhana twabuze wo mu bikuba ndabihanganishije mwese, nihanganishije abanyamurenge mwese ko mungana. John nejejwe yuko yapfuye nk'intwari kandi nawe igihugu nikiboneka azahora yibukwa nk'abandi bose. Murakoze. Akoze cyane ukomere. Twihangane dukomere n'ibihe bigoye. Ubushize hari ibyo Data Bizimana atavuze, ara umuntu barasiye mu mwobo umwe n'umwana we mu ntambara zashize ubushize barakomereka bombi, ariko urugamba tugomba kururwana. Nimba abandi batanga ubuzima bwabo, natwe dutekereze kabiri niki twabafasha. Mu rwego rw'abamama reka twihuta dusigaranye abantu baki barasa ku ntego. Mama Tasha mwanya muto, hanyuma twakira abayobozi baraza kutubwira gahunda zindi. Tuzakora ibiganiro birambuye kandi dusaba abantu bafite amateka y'aba bantu badukuwemo intwari zacu muyazana. Ubutaha no tuzakora n'imyirondoro yanditse n'amafoto yabo tuyegeranye, tubikore mu buryo bwiza. Uyu munsi twahuranyije ibiro bibiri, ariko weekend itaha ndizera ko tuzaba twatunganyije neza. Murakoze. Yesu ashimwe. Reka twese tuvuge ngo mpore ku bwoko bwose ku bw'uyu mwanya utoroshe turimo. Biragoye guhagarara hano tuvuga ku ntwari zacu, tuvuga kuri iyi ntwari yatwitangiye. Sinzi ko naje sinari mziteguye kuvuga, sinzi ko mfite n'icyo muvugaho. Ibyo nari kuvuga byose Bizimana yabivuze, gusa reka nshime Imana kuko Generale Makanika yavutse mu bwoko bwacu. Imana ishimwe. Dushime Imana ko yavutse mu bwoko bwacu mu gihe nk'iki, akatubera icubahiro, akatubera umwambaro, akatubera ishema. Tumaze guhura n'ibyago nk'uko mwese mubizi, abatabazi, abasore b'umutima banze ko ababyeyi bapfa nabi barahaguruka ari abana batoya, bakaza bagwana badafite na training y'umunsi umwe, bagafata imbunda bakaja kurasa, kuko bari kumwe n'Imana igenda ibarinda, babasha guhagarika umuriro. Ariko kubera ubugome bw'abanzi bashigikiwe n'igihugu, butubana bwinshi. Murabizi ko bazaga bategwa umunsi umwe, tukumva amakuru tuba tubibona twese kuri WhatsApp.
bakavuga ngo bamwe baturutse aha abandi baturutse aha, umunsi umwe bakabaterera nk'ahantu hatanu. Ariko kubera urukundo rwe yarabibonye, abona ko abana badafite training batazabivamwo bonyine. Bizimana yabivuze ko hari benshi bashakishije kugira ngo bagende gutabara. Murabizi dufite ikintu kimwe twakenutseho n'abakuru mu gisirikare. Dufite amakoroneri menshi, dufite n'abagenerale, dufite n'abandi biti byose ingeri zose ntaco tudafite muri Kongo. Bari barabibonye. Ariko abo bose ntawahagurutse ngo agende gutabara ubwoko. Mwushe ko hari n'abinginzwe amafaranga bakayajya kandi ntibagende. Ariko iwe data uwatubwirije mu gitondo yatubwiye ngo yabivuze njewe yavuga ngasigara gusa kuri General Makanika. Ndashima Imana kuko yabonye n'umwanya wo kwicarana n'abana biwe, akicarana n'abana ya trainings kuwa gatandatu, tagenda nk'utabizi akagenda hari ico abasigiye. Imana ishimwe. Narabitekereje mbitindaho. Uyu munsi umuvugabutumwa umaze kutubwiriza hano yatubwiye mu gitondo ku ijambo yatubwirije, aratubwira ngo Yesu yaribwiye abigishwa biwe bahaye basangira ibyo kurya bya nyuma mbere y'uko abambwa. Tekereza ukuntu data yabonye umwanya wo kwicarana n'ingabo ziwe. Barambwiye ngo bamaranye umunsi wose kuwa gatandatu, akababwira kari ku mutima wiwe kose. Agasiga bapanze n'ibindi atari yarabapangiye ino minsi yose bari bamaranye. Ndashima Imana ko yamuhaye n'uwo mwanya. Muri mu kuvugana nabo bakababwira ngo yarabasezeye, ngo ibyo yari afite byose yarabibahaye, ntaco yapfanye muri we. Ikindi kintu yavuze, yatubwiye ko urukundo rugira ikiguzi. We Yesu yadukunze urukundo rufite ikiguzi, aratwitangira. General Makanika yadukunze urukundo nk'urwa Yesu, n'uwabivuze mbere yabivuze. Yasize yakunze ubwoko kurutisha abana be n'umugore we, kurutisha umuryango we, kurutisha akazi kiwe na fonction yari afite muri leta, kurutisha icubahiro yari arimo. Ibyo byose arabirambika kubera twebwe ngo tubeho. Jenza nibuka bagitera bagitangira gutwika mu mibunda n'ahandi hose, nazaga wumvaga ko nyine abantu bashize nta muntu uzaba ruguru kubera ubukeya bwacu n'ubukehwa n'abari baduteye uko banganaga. Hari gihe nibazaga tese nibamara gushira abanyamurenge tugasigarira ino mahanga, tuzavuga ngo ese umuntu azosubira azayivuga ni umunyamurenge cyangwa umuntu azoshaka aho yihisha, umuntu azavuga nenda ngo ni umunyetiyopiya cyangwa ni umunyarwandakazi cyangwa ni umurundikazi, ariko umuntu azaza yivuga. Ariko ndashima Imana ko data yaduhaye ishema akaduheza izina, agashika agatraininga abasirikare bakagwana kinyamwuga, tibagwane k'abana batazi ibyo bahaye bakora, bagwana kinyamwuga kandi Imana ibana nabo, babasha kuzimya umuriro, babasha guhagarika ibitero. Murabizi kuko twazaga tutanga ifaranga zo kuvuga ngo duhahira ababyeyi, zose zigashirira ku ndege. Mwatanga 5,000, 2 bikagura ibyo kurya, 3 bikikorera. Ariko yamaze gushika kubera ubwenge bw'Imana yari yaramuhaye, abasha gutraininga abasore, amaze kubatraininga abashira ku nkengero hose. Ababyeyi bararyama barasinzira, ababyeyi barahinga bareza, tabasubiye kubagemurira ibyo kurya. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko yashitse akatubera icubahiro, yageze ruguru ngo bumve izina ryiwe, abanzi baratinya. Mwumvishe ko nabari buvira hari gihe bazaga bagira ubwoba ngo arabatera, ari ruguru bakajyama badasinziriye kubera igitinyira Imana yari yaramuhaye. Imana ishimwe kuko yavutse mu muryango wacu. Ikindi ndashima Imana kuko adusize twese turi amadubu. Imana ishimwe. Guhera ku bagabo b'umutima bari hano, guhera ku bagore b'umutima bari hano,
guhera ku basore b'umutima bari hano twese turi amadubu. Imana ishimwe. Igituma mvuga ngo b'umutima nuko hariho abandi bagiye ukundi. Bibiliya iravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi. Abo ni abanzi b'umusaraba wa Kristo. Hariho n'abagiye ukundi n'abanzi b'abanyamurenge. None uyu munsi barahagaze ko baragenda bagashaka ariko bazagira ngo nk'ubwenge bw'abantu burangana nkagutya bagahagarara bataza bareba YouTube. Reka tubivugira hano kuko hari abantu benshi, hari abataza babyumva babikurikira wagwa kwijambo ukagira ngo niko rimeze, ko barahaguruka bakavuga bo bakoranaga bakavuga ngo nibo bamwisha. Mutekereze ntiyakagira ubeshwa, timukaza mugwa ku bintu bitari byo ngo mubyakire uko biri, ko barasa nkaho baheba muvugira nkaho bamukundaga kandi aribo bazaga bamutuka. Bavugaga ko ari umwicanyi wagiye kwicisha ababyeyi, bavugaga ko ari nk'uwihambiriyeho igisasu akaja kwicara mu bantu ngo agiye kumarisha ubwoko. None ubu ngubu nibo baheba muvugira, ariko ibyo reka tubireke, ntawe bobesha ntawe utabizi. Ico mvuga ndashima Imana ku babyeyi bari hano, mvuge mu mwanya w'ababyeyi nibo bampaye. Aba mama mwahagararanye n'ubwoko mutabuririye nabi, ndashima Imana ko data agiyazi ko tumukunda. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko data agiyazi ko muri ntwarikazi twashitse hano titwakomeza imyeko, titwakomeza ifaranga, tukora uko dushoboye. Mbabwire ko tuzadutanga muri mahoro, twebwe tugasubira tugatanga neza abamama ku ruhande. Tugira urubuga kwacu twise ngo ni impuhwe z'ababyeyi, tugakoreraho n'indi mirimo tudakorera ku rubuga rw'amahoro. Mwaba mama nakagombye guhagarara namwe hano ariko umwanya ni mutoya, ariko mumenye ngo mwese muhagaze hano ko turamuvugira. Imana ibaheze umugisha. Ikindi mbabwire ngo tugira indi groupe, sinzandeka kuyivuga ngo ni duceceke. Nimba bitabagoye aba mama mwese muba muri duceceke. Duceceke n'abagwanashaka b'abagore. Hari gihe bavuga ngo abagwanashaka bakabona duhagurutse tutari ku rubuga rw'abagabo, ariko tugira urubuga rwacu rw'abagore twatangiye muri 2019 natwe, kandi n'umwihariko gusa wo muri Arizona ntahandi ruba. Twatangiye muri 2019. Igituma mvuzo ntahandi ruba nuko nza mvugana n'abari abagabo, barambwiye ati nta yindi groupe ibaho iraduha ifaranga mu maboko y'abamama. Ukuye groupe iyo mwayakusanyije yose muri federo yanyu ya Amerika cyangwa se Arizona, iyo mwatwohereje yaduceceke tuyatanga buri kwezi. Nta muntu urasiba mu bagore babamwe, habamwe n'abagore bataza bakora, habamwe n'amabukwe, hakabamwe na mama wa Pasiteri Theo hano. Turabana iyo myaka yose turadutanga ifaranga buri kwezi. Aba mama baduceceke muri hano umuhaguruke babone ko ntaco mubaye, muzamukora ibyo byose kandi mwamara namwe mugasubira mugatanga n'ibindi abandi nabo batarimo. Ndashima Imana ko yapfuye abazi ko mubaho. Duceceke bayizi cyane kuko mwakoze ikintu kidasanzwe. Umumama wundi nawe wumva ko wo kwiyunga muri duceceke kuko urugamba rurakomeje. Jewe narababwiye ngo ubu ngubu nimba twakoraga numvishaga hayo tugomba gukora dabo. Ntabwo tugomba kugumana imbaraga twari dufite. Nimba twarajanye na Musa ino misi yose, noneho ba Yoshua tugomba kubafata amaboko kakujya Mose kujya Huri nande Naroni bashigaga amaboko ya Yoshua ya Mose. Tugomba kubashiga amaboko dukore dabo. Abakobwa muri hano muza akazi kanyu gusa n'ugutukuza iminwa no gusiga inzara. Muze tuje muri duceceke. Twente dutanga menshi, harimo abatanga 50 ariko hari n'abatayatanga batanga 30 na 20. Mumbaze ngo tuje muri duceceke, muze mbandike tuje muri duceceke dushigikire umurimo intwari zacu zihaye zitangira zigatanga mutonyi wa nyuma w'amaraso. Natwe tuzabashigikire kugeza ku munota wa nyuma. Data yatubereye icubahiro, Imana imuheze iruhuko ridashira mubera kera yarigezemwo. Igisigaye
umuririmbyi yararimbye arakarimbo nagaza posting ejo bundi bafata muri Goma ngo hatutikisike hatubabayike. Ntabwo ducitse intege, ntabwo dufite ubwoba, adusize mu maboko meza, yakoza ahiwe Imana yamugeneye, ahasigaye adusigiye ba Yoshua, adusigiye ba Aroni, tuzagendana nabo batwambutse muri Kanani. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tumushimire cyane, dushimire na Dr. ko ntekereza ko umwanya munini awumara muri twirwaneho kuruta uwo mu rugo. Imana ibaho umugisha mama, mwakoze ibikorwa bidashikirwa. Mumfashe dushimire na Eme cyane, Imana iguhe umugisha ari kudufashiriza urubyiruko rwacu, yahostinze ico kiriyo mu rugo iwe, arabaganiriza, hamagara abantu n'abandi bafite inararibonye. Mwegera urubyiruko kandi muri gukora neza. Phoenix duhagaze neza no muri twirwaneho. Ndabizi ko ntabwo ngiye kuvugira ubuyobozi, ariko hari ibikorwa byinshi mukora bitaba mu yindi mihano. Bari abana nta na rimwe batararya bonane ivuye special hano. Nejo bundi amata barayanyoye yavuye muri mwebwe. Mukomerezaho, hari umunsi tuzataha dufite ishema. Tudatinze reka twakire Perezida Desire. Karibu mu rwego rw'amahoro Federo, inararibonye bafite byinshi bakora. Hari icyo ashaka kutubwira uyu munsi. Turasoza na Perezida kandi mwihangane dusoreze hamwe, tugiye gusoza. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Kadushimire ubuyobozi bwa board ya Arizona na timu bakorana. Turashimira komite executive na timu yose mukorana. Turashimira abashumba b'amatorero mwese muri hano mwatwemereye mukaduha uyu mugoroba. Turashimira abanyamuryango ba MPR mwese muri hano. Turashimira inshuti z'abanyamurenge. Turashimira abarwanashaka kuba mwese mwaje kugira ngo twizihize, duhe agaciro intwari zacu zadukuwemo. Uyu munsi dufite umubabaro wo gutakaza intwari zitandatu. Izi ntwari zitandatu zirakurikirana n'izindi ntwari nyinshi zatabarukiye ku rugamba ziharanira kugira ngo umunyamurenge abe muri Kongo. Ariko kubw'umwihariko turashaka kugira ngo tubabwire amazina y'abantu batabarutse ku itariki 19 kugira ngo tubamenye. Twabuze umugaba w'ingabo watwirwaneho ari we Generale Michel Rukunda uzwi cyane ku izina rya Makanika. Tubura kapiteni ari we wari chief escort wiwe witwa Musori. Tubura umuvandimwe John. Tubura umuvandimwe Mandela. Tubura umuvandimwe Patrick Ndagije. Tubura ndetse n'umuvandimwe Fidel Birori. Abo bose batabarutse kuri uriya munsi. Uyu munsi natekereje ko twababwira gatoya ku mateka cyangwa kuri generale turi kwibuka. Ndavuga ibice bikeya, ibindi bike tuzabivuga wenda muri bino byumweru bizaza. Uyu generale Michel Rukunda Makanika yari afite ababyeyi, afite umuryango avukamo. Yabyawe papa we yitwaga Petero Ndahigirwa, akaba ari umuryango w'abasinzira. Mama we arahari yitwa Sada Nyantakirwa, n'uwo mu muryango w'abasinga. Yavutse mu 1975 avukira muri Kongo. Yashakanye na Nyabirori Nyashimwe hari mu 1994. Imana yo mu ijuru ibaha abana 5, barimwo abahungu 3 n'abakobwa 2. Amashuri yize
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani yize amashuri abanza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yiga amashuri yisumbuye aho bita ku Munyi. Ubuzima bwa gisirikare ni burebure kubera impamvu z'umwanya ndabubikira ku cyumweru gitaha. Iyo pariti niyo tuzayirambura mu buryo buhagije. Generale yari umukristo, yakijijwe anabatizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi mu Mibunda. Yari umunyamasengesho mwiza cyane, yari umuvugabutumwa. Iyo yahagarara akavuga ijambo mwese mwaramwumvishe, singiye kumuvuga. Ikindi yari umusomyi mwiza wa Bibiliya. Ikindi generali yari umuririmbyi, yakundaga indirimbo cyane, twagiye tumubona mu mavideo menshi. Indi mirimo yamuranze, General Michel yareze imfubyi z'abana benshi, cyane cyane nk'umugabo w'ingabo. Murumva yari afite responsabilité yo kwita ku mfubyi yari yasigiwe. Yigishije abo bana mu mashuri, aremesha abapfakazi, agaba inka nyinshi cyane, avukanisha amoko menshi. Aho yaje aturuka mu gihe yatabaraga mu kwezi kwa munani 2020 ava Walikale, hari umuntu wumvishije amateka yiwe n'uyu munsi tuvuga yagize hard blood pressure kubera ukuntu bamukunda. Walikale ubu ari mu bitaro. Murumva ukuntu yari gahuza miryango. Yari umuyobozi mwiza, ukunda ubwoko, ukunda Imana, ukunda abanyamurenge cyane. Hari amagambo yasize avuze natekereje ko twamwibukiraho uyu mugoroba. Yaravuze ngo uje iwabo ntarindirwa gutungirwa itoroshi. General yaravuze ngo tuzarwanirira kubaho kwacu kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso yacu. General yaravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo ibyo kuko ari byo twiyemeje. Arongera aravuga ngo tudapfuye nta gakiza kaboneka. Aravuga ngo ntabwo turi abasazi, nta nubwo turi ibipfu, ibyo dukora turabizi. Aravuga ngo twaje gupfana namwe ababyeyi b'abanyamurenge imurenge. Ntabwo twabona amagambo afatika twamuvugamwo mu bice byiwe byinshi. Amaze gutabaruka ndatekereza mwese nk'uko mwene data Bizimana yabivuze, buri munyamurenge wese ukunda ubwoko, ukunda iwabo, utari ikirwari, arasa nk'uwapfushije urugingo rwiwe muri we. Uyu mugabo kubera gukunda Imana no gukunda ubwoko no kutikunda, Imana yo mu ijuru yamuhaye igikundiro kidasanzwe. Imuha impano yo kwicisha bugufi kugeza aho avugisha n'umuntu wo mu kigero atakagombye kuvugana nawe. Hari igihe njewe namurebaga ukuntu yasabanaga n'abantu, akagenda mu bitaramo, yakundaga igitaramo abayumbe babivuze, yarangiza akaja gutarama rumwe ukavuga ngo uyu muntu Mana nta kuntu aba bantu dore uko natwe twinjiriwemo na bamayi muri twebwe ntibamugira nabi. Kandi niko bigenze. Izi ntwari zacu tuvuze n'izindi zatabarutse zishwe na leta, babitubwiye singiye kubisubiramo. Mu nyemerere ayo magambo ngiye kuvuga soza nyavuge
turi kumwe n'abarwanashaka. Hari message yaduhaye ku bwanyu, nimba bitabagoye mutambuke cyangwa representation n'ababyeyi bamubaye hafi. Mvuga ya magambo ya nyuma dusoza, muri hano imbere abarwanashaka bari hafi mwatambuka rwose. Bari gutambuka, generali yasanze twirwaneho itari organize nkuko babivuze. Asanga na abasore bari mu ngo barwana ariko badafite formation. Arangije arayiformira ndetse ashiraho ico bita cahier de charge. Cahier de charge ni ukuvuga ngo ibintu byoroheje kumva buri wese yabyumva akanabikora, kandi ibi ndagira ngo tubimenye ku mutima kandi tubiharanire kuko ari byo bintu yaharaniraga. Icyambere, yanze yuko ubwoko bwacu butemwa amajosi. Aravuga ngo iyo mpamvu niyo yamuhagurukije kuva warikare, ituma asiga ibyubahiro kugira ngo aje kurwanira ubwoko. Icya kabiri, yanze yuko ari nayo ntego yatwirwaneho, yuko dutakaza gakondo yacu. Icyo kintu aravuga ni hahandi yavuze ngo tuzarwanira iyi Kongo kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso yacu. Icya gatatu, ariyo ntego yatwirwaneho, yaravuze ngo tugomba gushakisha ukuntu twibohora burundu, tutazongera kandi kugira ikibazo c'ubuhunzi. Hari aho yavuze magambo yiwe, aravuga ngo abanyamurenge ni twebwe twenyine dusa nkaho tuza twishimira ubuhunzi. Murebe ukuntu tungana n'ahandi hose dukwiriye, ariko igihe kirageze yuko dusubira iwacu. Mu byumweru bibiri mbere yuko asoza, impamvu nahagurukije bano bantu, twakoranye inama urwego rwa board. Hari ibintu yari kwadusaba, tubimuha mbere ya cya gitero cyo kuri Noheli. Nyuma yaho duhura nawe ari kudushimira imirimo myiza board yakoze. Byari ibyo yari yadusabye byo kubafasha kwiyorganiza mu rwego rwabo. Arangije aravuga ngo ibi ngibi noneho ni impapuro, ngo hari ibintu twari tuzi ko ari kudusezera. Ati hari ikintu ngiye kubasaba, ndabasaba yuko mugenda mutubwira abanyamurenge icyambere baba umuntu umwe, aho bari hose babe umuntu umwe. Umwanzi wacu ni umwe, tugomba kumurwanya turi kumwe. Ijambo rya kabiri, aravuga ngo igihe kirageze yuko mugaruka mugataha, turabakeneye. Icyo gihe Goma yari maze gufatwa. Aravuga ngo iki gihugu ntabwo byazatubabaza bari abaturanyi bacu ari bo bakomeje kuyobora igihugu, namwe muhari, namwe mwarakirwaniriye, namwe twarabanye, namwe mutanga y'amadolari 20, mutanga amadolari 50. Aradusaba ngo nimugende muze. Aravuga ngo igihugu ntabwo cubakirwa kuri WhatsApp. Iyo ni message ye. Araduhindukirana aratubwira ngo tugende tubwire abantu bose abanyamurenge babe abarwanashaka. Ati kuko ntabwo onizaduha igihugu, ntabwo aya masanction n'ibindi byose bizatuma biduhebwa igihugu. Igihugu tuzagihabwa n'abanyamurenge n'amaboko yacu. Aravuga ngo tugende twubake ishami ry'abarwanashaka. Ishami ry'abarwanashaka ni babandi batanga amadolari arenza amadolari 20 mutanga, agaburira ababyeyi, akigisha abana, agakora n'ibindi. Ariko aravuga ngo urugamba turimo ntabwo rurwanwa n'ibintu byinshi. Aravuga ngo tugende dusaba abantu bakore kurusha uko bari basanzwe bakora. Rero bene data, ubutumwa bwanyu namwe muri hano ndashaka kubashishikariza kugira ngo mujoininge team, tube benshi, dukora ibyo yadusabye. Mugende ntimukazatezuke kuri izo nshingano yadusigiye. Iyo message muyumve, muyigeze no ku bandi.
ikindi uru rugamba turimwo rwahinduye isura. Ubu ngubu dufite uruganda rwo kuri social media, babivuze bene data, aho abantu bicara nk'urupfu nk'uru nguru rwateguwe na leta bakagenda bakaruhindura bakavuga ngo u Rwanda nirwo rwatwishe. Siko bimeze? Ibinyoma bidafite na fact n'imwe, ibyo bintu ni ibinyoma. Twebwe tuzi ukuri tukagenda tugaceceka. Ndashimira Imana abantu bahagurutse. Uwo musore witwa Kwizihiza ari hano, Jenzo ari hano ntiyaje. Abo bahungu abarwana shaka bahagurutse kugira ngo bahangane n'abariya batanga amakuru y'ibinyoma, ahubwo bagaharanira kugira ngo batange amakuru y'ukuri. Mwabasore mwese muzi gukoresha social media, muhaguruke turwana ubwo rugamba. Ntibaturuta, ni bake, ni abantu bakeye. Icyo baturusha gusa baraturusha urusaku n'ikinyoma, ariko twebwe dufite ukuri. Turakare dukore kurusha uko twakoraga. Ikindi nshaka kuvuga, ndashaka gushimira Imana yuko yadusigiye ba Aroni. Uyu munsi dufite umugaba, mwaramwumvishije. Icyerekezo bafite nico kugira ngo tubone amahoro arambye. Niyo mpamvu tugomba kwifatikanya n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo dufite, kugira ngo umwanzi tumuhashe, tumwegeze kure yacu, iwacu haba amahoro. Rero bene data turasaba kugira ngo ibindi byose bazababwira ni ibinyoma. Uriya mwanzi niwe wadukoze mu nda, tugomba natwe kumwigizayo kure hashoboka. Icyanyuma, nagize umunezero mwinshi udasanzwe ku itariki 21 ubwo bariya basore bageraga hariya mu Minembwe. Ubu ngubu ababyeyi bakaba basinzira bakagenda amajoro. Ariko hari ikintu nabonye kidasa neza, sinzi araho nabivuze. Nabonye bariya basore batabaye ukuntu bari basa, ukuntu bari bambaye. Mu by'ukuri tubwizanyije ukuri, njewe ndigaya, ndavuga ngo ibyo dukora bikeya. None se bariya basore, bariya batabazi, ziriya ntwari z'Umurenge bazaja guhura n'abandi bambaye kuriya? Ibyo bintu ntibiduteye isoni? Icyo kintu kiri ahantu, ndavuga ngo aho uboneye umwami niho umuramiriza. Ndavuga ngo Arizona, tubikunze tubishatse, perezida na komite twakwambika bariya basore. Noneho tuvuge ngo iyi ntwari icyo yakoze, byibuza natwe tubashimire, ba data mwaduhesheje ishema, mwaduhesheje amahoro, dufite ibyishimo. Ibyishimo byacu si ukubapostinga bambaye kuriya. Ibyishimo byacu ni ugukora icyo tugomba gukora nk'abantu bari muri diaspora. Icyanyuma soza, yadusabye kugira ngo dutahe. Ndazi ko amahanga aryoha, ariko si iwacu. Ibyo murimo byose si iwanyu. Mureke dutahe, mwabinyemerera? Abasore ni dutahe, abakuru ni dutahe. Gutaha kurimo ibice bibiri, mureke munyumve neza, ngiye gusoza. Gutaha, hari abazataha fizikima bagasubirayo, ariko n'abadatashe natwe dutahe mu bikorwa. Muri kunyumva neza? Dutahe mu bikorwa, dushigikira iwacu. Nabonye iriya komine Minembwe, ndayireba, n'amazu ayizengurutse, no kubareba amazu mutuyemo. None nje sigaye ngenda mu muhanda, nabona inzu nziza, navuga ngo iyi nzu icyaduhesha ngo ikaba mu Minembwe, kandi nje sindahagera mu by'ukuri. Ibi ngibi tugende tubitere mu bana bacu, tubitere mu buzukuru bacu. Abagabo bakuru duhaguruke, tube abavugizi batwirwaneho. Rero nkabasoza nshaka kuvuga ngo mwabagabo mwihangane.
mwaba mama mwihangane, abasore b'abakobwa n'abahungu twihangane, ubwoko bw'abanyamurenge n'inshuti zabwo twihangane. Imurenge ni heza, imurenge tuzahakorera, umurenge tuzahataha. Amahoro agiye kuza mu gihugu, dusengera iwacu tuhakunde. Intwari yacu yujuje kino candikwa kiri muri Timoteyo wa 2 aho kivuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, igisigaye ubu ngubu yambitswe ikamba mu ijuru ryo gukiranuka. Perezida wenda nyemerera, hari indirimbo yangiyemwo muri kino cyumweru, nimba hari umuririmbyi uhari bitana yakwegera hafi, munyemerere duhaguruke tugiye kubibuka zino ntwari, baturirimbira kino gitero kivuga ngo muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira y'abera. Reka mbasabe Perezida arangije nabyo nta kibazo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, mwihangane tugiye gusoza. Reka mbanze ntange pole ku bwoko bw'abanyamurenge mwese, pole. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo kwibuka abanyamurenge abaguye muri iriya ntambara. Ni umunsi w'agahinda kuko gupfusha intwari yacu. Ni umunsi ugoye cyane. Jewe gusa ari gutanga gahunda y'ukuntu ibintu bizakorwa. Uyu ni umunsi wa mbere. Batabarutse ejo bundi ku minsi 19 kera kwa ntwari bapanze ibintu byabo. Twanga kubicishamo umurongo, turumvikana, turaganira, turagana yuko bazaduha umwanya. Turababwira ngo uyu munsi ni umunsi wa gahunda, wo gutanga gahunda uko ibintu bizagenda. Hino kiriyo cizi ntwari twagahaye ibyumweru 3. Guhera uyu munsi tuzongera duhure ku minsi 2 y'ukwa gatatu, hazoba ari niyinga. Twongere duhure ku minsi 9 y'ukwezi kwa gatatu, hazoba ari niyinga. Twongere duhure ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu, tuhaye tubibuka hano iwacu muri Arizona. Nta kindi gikorwa kizakorwa. Twamenyesheje abapasiteri, namwe ba pasiteri turabashimiye. Twabandikiye inzandiko ejo, bahita babyemera vuba, bahita batubwira ngo murakoze gupanga iyi gahunda yo kwibuka intwari. Naho indi minsi yo hagati nabwo tuzatubibuka, ariko ku murongo wa Zoom dutumiye abantu bose. Bizimana cyangwa Douglas buri mugoroba azoza ashiraho umurongo wa Zoom. Turabasaba kwinjira. Umuntu ufite amagambo azavuga yoza azamura urutoki kuri Zoom, bagamuheza umwanya akavuga hejuru y'aba bantu. Turasaba abashumba bacu kuzatubwiriza kuri Zoom. Mugende mwitegure. Hano hanze abantu babaye cyane, bakeneye ijambo ry'Imana. Hari audio yatambutse wa munsi bitaba ya pasiteri wo mu Rwanda Salomo, yarahumurije. Zari inyigisho kandi aha yavuga n'amateka ukuntu abantu babayeho. Namwe bashumba turabiyegereje. Ufite umwanya wo kubwiriza, wobwira Etienne, wobwira Douglas. Hari umwanya muremure, umwanya uteguye kuri Zoom. Naho indi minsi yingayo twayihaye abashumba. Twebwe ntituzategura ababwiriza. Twabihaye Bishop Rugira,
za gahunda z'amakanisa n'izi. Bishop ni uzamenya ababwiriza n'abagira gute. Muri ibyo byumweru bitatu ikiriyo general c'abanyamurenge bose kizabera Ohio. Ntikiramenyekana umunsi wacu. Umunsi numenyekana tuzawubabwira kugira ngo tuzajeyo twese, tuzaje kubibuka. Aho niho twatoranyije yuko ikiriyo kizabera. Ikindi kandi nshaka kuvuga Desire numvise agikoraho ni ukugira agahayo. Mugira agahayo keza kandi mugire n'ishari byiza. Intwari yari turongoye yatambutse. Yasize avuze ngo mukore cyane. No gukora cyane. No kugira agahayo. Agahayo ko gukora cyane. Ejo navuganye n'abantu batuye California bari nko mu yindi si. Hari ingo zitatu. Hari umugabo w'umusaza w'umudahurwa n'abakobwa babiri basize abagabo muri Afrika. Batuye mu yindi si bo ntibazi n'amakuru. Turaganira mbabwira amakuru, mbabwira ibikorwa. Uwo musaza ngo ni Rugenza yamarira. Bamubwira ibikorwa tuhaye dukora. Hari mu Minembwe Arizona ari hafite ibikorwa byo kubakira abapfakazi. Twari dufite abapfakazi 87 mu Minembwe. Twari twavuze Arizona ngo tuzabubakira amazu y'amabati bose. Twaratondetse. Inzu 200 twari tumaze kuzisakara, wa munsi bomba rigwa. Twari tugiye kohereza amabati inzu 30. Arya bomba riragwa. Uwo mutama ndamubwira yamavuga ngo ntanze amabati y'inzu yose. Yamatanga amadolari $315. Nabo bakobwa nabo batanga yandi. None mu gitondo hampamagara umuntu ntarinke yamye yamatanga amabati 6. None ga namwe hariya ni iwacu. Inza mbona mu positinga ngo mu myaka 40 ingahe ngo hasa gutya nitwe tuzahagira. Mureke dukore cyane. Nimba twakaza tukwaka $20 ukabanza nko kwinyaganyiza urwana ariko tumashe. Turwanya umwanzi. Umwanzi arwanywa mu nzira zose. Iyo hasenya ukubaka, agasenya ugahinga, agasenya ukubaka ukorora. Aho umwanzi azavuga ataba batipe babaramashije. None nimuhaguruke dukore tugira agahayo mutanga amafaranga apana za $20 turakora. Turabatunzi dutuye muri Amerika duhembwa buri yinga. Muhaguruke dukore. Ikindi kandi nagiraga muramu wanje muri Bzura yarashaje yitwa Dogiteri Nyamuhenda. Yakaza tubwira ngo yaba abantu bose baraciye mu gisirikari. Iwe yari yaraciye mu Camurere, yari umuntu w'amakenga menshi. Yari inyenzi. Iyo twese tuje guca mu gisirikare rino baranti riba ryaraguye ryo kwica Makanika. Habaye mu ijoro bucapfa. Bandikira Perezida Basinzira Isaya ngo tugiye kwica Makanika. Baramwandikira message. Ubu nyine tugiye guhitana Makanika. Message arayisoma n'umusivile ati ibingibi ni birya batura bandika. Bwarakeye mu gitondo twumva ngo ibomba ryishe Makanika. Umuntu wa hano muri Phoenix aramwandikira aramukengura ariko Isaya yaje guca mu gisirikare nta makuru aba yarasuzuguye. Aba yaraduhaye tukayohereza. Nje mvugisha abanyaminembwe mu gito mbavugisha nijoro wabo bukeye kabavugisha inza mbavugisha kabiri buri munsi iminsi yose rimwe n'ubu nyine nanicaye hari barambwiye ngo barabyutse bagiye kuri rezo kugira ngo tuganire. Iyo yaje kumpeza iriya message imba narayohereje ati mwitegure baraje ariko abo musevire arayipuziya dore barukundo ryarayirguye. Ikindi kandi
rwose no kwirinda umwanzi. Abanzi baramashije bavuye inyuma. Umwanzi tumumenye tumurwanye. Timuvuge ngo umukwe wanje ni mubyara wanje niki, tumurwanye. Naha ngaha birashoboka yuko yo kwinjira akica abantu. Tumurwanye rwose tuvuye inyuma. Ibyo by'umweru biza byose ko ari bitatu. Titwohura tungana dutya nimba munemena n'uyu munsi bigomba gukorwa. Hazoba ibikorwa byo gukora byo gutanga amaturo. Si amaturo ya $1 no. Ntidukeneye $1. $1 ntacyo gukora. Ni amafaranga ahera ku $20 uzamura. Tuzatanga amasadaka amuzoyi mwicare gatoya, mwicare mwihanganye nanone, mwicara mugibye icara. Kandi mu mateka kandi moko iyo perezida havuga ntabandi bazabahaguruka. Hanuko mumbwire nimba mbesha. Uko niko kuri muza mwubaha. Yes. Mubanza gutegera ijambo rya perezida. Uko niko kuri. Hazoba hari ibikorwa byo gukorera iwacu. Nimba ufite amabati y'inzu, umva uriya mwaka twatse tukubaka twa dufite 87 hari muri Centre Minembwe. Noneho bariyongereye. Aho dufite ibiri impande zose. Kwa Makanika hari abantu benshi bahabaza. Bakeneye no kugura imitobe y'abantu baza mu kiriyo. Ubushobozi bwose ni muri Amerika bubu. Tugomba gutanga sadaka ifatika tukayohereza hara kubiriyo. Uko iyo niyo nzoga y'abakirisitu. N'abapagani baza bikorera ibindi babakaje hari. Ariko inzoga y'umukirisitu niyo. Anaho ijambo rya nyuma mwari mwabonye itangazo ribakangurira amatora y'amahoro yo gutora ubundi buyobozi busha. Twayigije kubera ibiriyo. Hari abantu babimbajije, reka mbabwire ngo ni ikindi gihe ibi ngibi bimaze gutambuka. Mu byihanganire nimba wari hafi cyangwa waza ushaka kugira wihangane, ni ikindi gihe tuzabamenyesha yuko nta munsi uramenyekana. Urumva sinababwira ngo ni iki gihe noba mbabeshe, kandi kubeshira hano kuri rutari na makosa akomeye. Ni ikindi gihe. Mu byihanganire rwose turi mu kiriyo, kandi ikiriyo ni icumunyamurenge. Ntabwo ari cyumusinzira. Uyu hapfuye umutwari, hapfuye umusinzira, hapfuye umuhiga, hapfuye ni icumunyamurenge. Mugende mutegura amagambo muzavugurira musi wiyinga, muzategure n'imyirondoro, hazaba amagambo iriya minsi yose. Murakoze, mugira amahoro. Mukurangiza nshimiye abatwari uko mwatwumvise tukaganira tukumvikana. Mwagize neza cyane, mwarakoze. Perezida arakoze. Mwihangane dusoreze hamwe. Ku cyumweru aho tuzateranira tuzaza kuba bamenyesha ku rubuga. Aracyarimo avugana n'abayobozi